Milé kolegyne, milí kolegovia, dovolte, aby som otvoril rokovanie v ďalšej sekcii, to je sekcia číslo 2 dnes a ako prvá vystúpi naša milá kolegyňa Amela Šehovič. Nech sa páči, Amela, máš slovo. Hvala. Dobar dan. Tema mog izlaganja je tvorbeno-semantičko gnjezdo leksemije star u bosanskom jeziku. Najprije, što se tiče osnovnih termina, tvorba riječi u bosnistici označava nastajanje novih riječi od jedne ili više riječi. Taj dio gramatike koji proučava tvorbenu strukturu postojećih riječi i određuje pravila prema kojima se stvaraju nove riječi. Što se tiče definicije tvorbenog gnjezda, preuzela sam iz ruske gramatike urednice Švedove. Tu je ukupnost riječi s istim korijenom koji se podudaraju u tvorbenoj motivaciji, a može biti definirano i kao niz, kao ukupnost tvorbenih nizova koji imaju jednu polaznu riječ, dakle jednu motivnu riječ i pritom je ona nemotivirana, a u ovom radu to je pridjev star. Što se tiče same analize tvorbenog gnjezda, ona je naravno moguća i samostalno, međutim, unošenje semantičkog aspekta u analizu tvorenica svakako omogućuje da se bolje uoči sva složenost tvorbenog i semantičkog variranja unutar jednog gnjezda, na temelju čega dobijamo informacije o tvorbenoj i semantičkoj vezi tvorenice i osnovne riječi. Uostalom, kako to ističe Branka Tafra, tvorba riječi se nikako ne može proučavati bez pomoći semantike, jer je njihova isprepletenost toliko velika da se o ovakvim istraživanjima i ovakvu opisu može govoriti o jednosti semantike i tvorbi. Pritome će se s tvorbeno-semantičkog aspekta analizirati izvedenice nastale prefiksalnom, sufiksalnom i prefiksalno-sufiksalnom tvorbom i složence nastala i čistim slaganjem i složeno-sufiksalnom tvorbom. Ovdje dolazimo do malo možda problematičnog aspekta, to je korpus za izradu ovog tvorbeno-semantičkog gnjezda. Pošto je to gnjezdo leksemije staro u bosanskom jeziku, ja sam se odlučila za pristup koji je inače uobičajen, da se prvo krene od leksikografskih izvora, a onda elektronskih izvora i to portala. Dodala sam i anketu jer ja inače imam tu sklonost da uključujem ankete u svoja istraživanja, a kada sam kratko sarađivala u projektu profesora Pavela Štekauera, onda je i tamo bio taj princip, prvo rječnici, a tek onda eventualni elektronski izvori, dakle to je bio kao sekundarni izvor informacija. Što se tiče samih, izvora, najprije moram nešto reći o rječničkim izvorima koje sam koristila. Logično, koristila sam recentne rječnike bosanskog jezika, od kojih je jedan objavljen 2007. godine, skraćenica je IRBJ, a drugi je objavljen 2010. skraćenica je FRBJ. Međutim, osim njih, koristila sam i rječnik srpsko-hrvatskog književnog jezika koji je objavljivan od 1967. do 1976. u 6 tomova i razlog dakle je svakako bio da dam presjek stanja u bosanskom jeziku u sadašnjosti i bliskoj prošlosti. U tom smislu svakako neupitni su rječnici bosanskog jezika, ali može biti pomalo nejasno zašto je odabran rječnik srpsko-hrvatskog književnog jezika. Međutim, s obzirom na to da je u tom rječniku građu su činili i bosansko-hercegovački književnici, moram dodati u malom procentu u odnosu na njihovu
produkciju i kvalitet njihove produkcije, a neki od tih književnika su Skender Kulenović, Hasan Kikić, Safet Bekbašagić, Edhem Ulavdić i drugi. Zatim korištena je zbirka narodnih pjesama iz Bosne i Hercegovine koju je priredio Kosta Herman i također bosansko-hercegovački književni časopisi poput Izraza i života. Tako da to je zaista bio jedan od motiva zašto je uvršten i ovaj rječnik. Zatim, elektronski izvori, inače su sad dosta korišteni u recentnim lingvističkim istraživanjima i oni su uglavnom korišteni kada nije u leksikografskim izvorima bilo moguće pronaći potvrdu za neku leksemu, a bilo je zaista takvih slučajeva. Što se tiče ankete, ona je primarno korištena kako bi se ustanovile određene sociolingvističke okolnosti upotrebe lekseme i star u prošlosti i sadašnjosti. Tu dolazimo do same lekseme i star i njenog tvorbeno-semantičkog gnijezda u leksikografskim izvorima. Sve slavijenska i praslavijenska leksema star nosilac je ovog tvorbeno-semantičkog gnijezda, a postala je dodavanjem indoevropskog sufiksa r na korijen sta, kako navodi Skok u svom etimologijskom rječniku. Upravo smo jučer slušali dva referata koji su, a donekle i treći, referat Metke Furlan, kolege Gorana Milašina, referat predsjednice komisije Rajne Dragičević, gdje u stvari se postavlja pitanje koji pristup primijeniti u analizi tvorbenog gnijezda, da li isključivo dijahronijski ili samo sinhronijski ili pomiješati oba pristupa. Dakle, ja zaista smatram da je predaleko da se vraćamo u ovu prošlost i da onda ne tretiramo star kao riječ koja danas, dakle, pogotovo prosječnim govornicima bosanskog jezika nije na ovaj način poznata, dakle, da je ovakvo porijeklo. Što se tiče ovog rječnika Petra Skoka, on navodi 32 izvedence i 13 složenica od lekseme i star, a ovdje su pobrojane, dakle, te izvedence i složence i u načelu ja sam onda željela da uporedim koliko je tih izvedenica i složenica zastupljeno prvo u rječniku srpsko-hrvatskog književnog jezika, a onda i u rječnicima bosanskog jezika. I naravno najviše je potvrđeno u ovom rječniku, s obzirom na to da je on i baš, dakle, knjiga koja se odnosi na pridjev star objavljena iste godine kada i ovaj treći dio Skokovog rječnika, tako da je u stvari zabilježeno 27 izvedenica, a 11 složenica. Što se tiče rječnika bosanskog jezika, naravno taj broj je manji, s obzirom na činjenicu da oni nisu višetomnici, nego su opće deskriptivni jednojezični rječnici bosanskog jezika i njihov, znači, broj u odnosu na rs, h, k, j je znatno manji. I što se tiče izvedenica i što se tiče složenica. U principu, osim poređenja stanja u Skokovom etimološkom rječniku i rječnicima savremenog bosanskog jezika te rječniku srpsko-hrvatskog jezika, također se interesantnim nadaje i uporediti koliko izvedenica i složenica potvrđeno u, dakle, i kakve su one u ovim rječnicima. Tako su zabilježene u rječniku srpsko-hrvatskog jezika, dakle, prvostepene i drugostepene izvedence, trećestepene i jedna prefiksalno-sufiksalna, što se tiče složenica, dakle, više pridjevskih nego imeničkih, od njih su zabilježene tvorence, tako da u stvari to tvorbeno gnijezdo u ovom rječniku čini 168 leksema. U odnosu na rječnike savremenog bosanskog jezika, opet je
dakle, manje tih i prvostepenih i drugostepenih i trećestepenih, međutim, zanimljivo je da nisu nigdje zabilježene ni u jednom od ovih rječnika dvije prvostepene izvedence, Starohan i Staronja, iako su u stvari one veoma raširene u razgovornom jeziku. Isti slučaj je i što se tiče složenica, tu također ima jedna vulgarna složenica koja označava žene u menopauzi, koja nije potvrđena ni u jednom, dakle, leksikografskom izvoru, a također je veoma prisutna u razgovornom jeziku. Čak sam tražila ovu baš imenicu i u rječniku žargona i ni u njemu nisam pronašla potvrdu, a dakle, čula sam u više navrata da se ova riječ upotrebljava. Dakle, tvorbeno gnijezdo ove lekseme u rječnicima bosanskog jezika čini skoro duplo manje dakle, leksema, to je ukupno 77. S obzirom na semantičke, evo ja ću pokušati da svakako skratim, dakle iz ugla leksičke i semantike uglavnom su tvorence jednoznačne, ponekad imaju dva značenja koja su srodna, starina, ono što je staro prošlo doba i ono što je ostalo ili naslijeđeno iz starog doba, a u primjeri također kod kojih je prisutna semantička disperzija, pa recimo imenica starac u rječnicima bosanskog jezika znači i u hijerarhiji bosanske crkve dostojanstvenik niži od dida, odnosno djeda, pored uobičajenog značenja, onaj koji je vrlo star, a također u rječniku srpsko-hrvatskog jezika punac te žalfija. Zatim možemo također primijetiti da što se tiče tvorenica i semantičkih dakle, polja koja su prisutna, ima više tih polja. To su dakle osoba, dakle predmeti, ponekad stare osobe i predmete označavamo istim primjerima, starež, starežina, starudija. Ovo je zanimljivo za nešto što ću kasnije spomenuti. Možda je samo još također zanimljivo da kažem da je bilo interesantno provjeriti ima li uopće onima od star i imena nema, ali ima prezimena. I to samo 4 od ukupno 10.000 prezimena koje je prikupila kolekcija Indira Šabić u knjizi Bosansko-hercegovačka prezimena Bosansko-hercegovačka prezimena. Također stanja svojstva, prostor građevine, biljke i pojedinačna značenja, a ima naravno i drugih vrsta riječi, ovako djeluje da su samo u pitanju imenice, tako ima i određenih glagola i oni uglavnom su glagoli stanja. Na kraju, da ne bih evo prekoračila vrijeme, umjesto nekog zaključka naslovila sam ovu cjelinu ima li zemlje za starce. Naime, poslovica starost nije radost, starost je gadost, zvuči okrutno, međutim izgleda da ona svoju punu snagu dobija upravo u savremeno doba koje glorificira mladost, a prezire i ignorira starost. Rječničke definicije leksema iz tvorbenog gnijezda star, kao i broj tih leksema, odražavaju prošlu i sadašnju vanjezičku stvarnost. Iz tog razloga zastupljene su brojne lekseme koje se danas uopće ne koriste i o tome je bilo govora jučer u okviru nekih referata, a one koje se koriste pretežno su negativno konotirane. To su potvrdili rezultati ankete koju sam radila među studentima i studenticama Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Od svega nekoliko leksema u njihovu govoru, čija je motivna leksema star, više od pola je pejorativa, a među njima se izdvajaju starkelja, starmali, starohan, staronja, starudija i to je isključivo za stare osobe, ne za stare predmete. Osim toga, u jednom drugom istraživanju ustanovili smo da jezički izraz generacije Z, a to je generacija koja je rođena između 1997. i 2012. Ne odlikuju lekseme za starije ljude. Oni im nisu interesantni, pa za njih i nema nekih posebnih naziva. U tom kontekstu, nažalost,
sve mi se više čini da je naziv američkog filma braće Coen No Country for Old Men, Nema zemlje za starce iz 2007. godine, tačna prognoza naše sadašnjosti, ali i budućnosti. Hvala vam.